Mungil Arabila.
gula garam Cina, garam Cina dibakar dalam kaca. Walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng. Walaupun tidak kena, yang penting buat kalian semuanya yang lagi kangen dengan Paradise Arabella, kita goyang bareng-bareng di sini. buat kalian semuanya tangan nang ndukur siji loro telu Arabella iki Terima kasih Ririn. Amit sewu.